Yo folo fatu ni fa ngol tai au sof man man lol tatu li Yesu Kristo I pa anga umal tatu li tio falonglongo le 685 al ngata fo ilea wo ma pa anga tatu por kalamel nei I tai au te tasi vi ia le tu te mailu tu se form so mata wola ole au tule la tala no le tai au nei fa upina fa pe au fa ilonga tangata au fa ilonga tangata wa ele whailonga ina ele atua ni tangata. O le mole maulea le apostolo Paulo le taupu e lua tu se Roma, whaipu sumatasi, a wā ele whailonga ina ele atua ni tangata. O le tasi nei nā tura o loo, ma tasi nei winga o loo tā ai mai ai, ele soifuanga leo loo tātou wolai nei. Ia le pau mawo lalo male toi lalo popo o le nā tura whaaritino o le tangata. O le mene o le whailonga tangata. Mai o loo waai e tono e kalesia, tono ainga, tono whainga nuu, tono whainga malo, ua matua I sawa le alu a le mele nei I to tonu o sosa iete te tasi. Ai o lo tala noa I le apostolo nta upu nei I le ulu tala nta upu e lua o lo fa pe male apostolo a wole fa maulu lunga a wa e o le fa sala le atua I tangata uma tala noa le apostolo fai mai o popo ngā male atu tu vale I la to umo e faya mi o le anga e mo le utaia so o I male elen so o I fai le si fai upu nei lalo fai mai o le vi inga ma le mamalu ma le loftu noa e o ia I lato uma o e whaia le ame o le lei e mua li utaia so o ma le elen o whaupunga ia o whai upu ia o loo vali mai ai le taui a le atua I le tangata e whai le ame o le anga ma le tangata e whaia le ame o tonu ma o le I tu o le whai tu au le tala no mai ai o le popo ngā mle tu vale e o ia I lato umo e whaia me o leanga pe mai e tau ia le tua le iutaia e tau ia le tua le tangata nu ese po le elen e o mai foi la I le vi inga ma le mamalu ma le loftu noa e o ia I lato umo e whaia le ame o le lei po le ame o tonu e mua foi le iutaia so o ma le elen nono winga e tau ia le tua ia tangata taito tasi po tangata lona nuu po tangata nu ese ua tā pene ia lana taui ma lana whaasala e I tangata ta ito tasi uma e tusa malatu tu malatu wanga whai le ngata fo ile tala no I lalo I fo le upu lea e se fulu matas le tala no mai I lato umo e soli tu la fono e te tau ona tau salaina ma whaasalaina I lato e le ma whai fo I ona tau a me tonu wina stanga te tau na whaalongo I le tu la fono ai le ana iai o ia lo au mai se fe au ta ua I tangata uma o Samoa ia tuu le whai tu au tuu ia le whai longa ino tangata awa o le aiseale mafuanga ona o le ta pena mai le tua lana taui I tangata uma e pa u le upu le a Samoa mai e pa u le ulo Samoa lai lungo le whau ia lono winga e pa u lava ia le taui ia I le tangata malana e whaatino. O lono winga, a iei si mata upulo a o mai le tuspa ia mo I tātou. Ia tātou whaia le ame o tonu. Ma ia tātou whaia ala o le atua. Ina ia ta uame o tonu wina I tātou. Ma ia maua I tātou le nofo le lei. O le alime tupu pe a whaape e whaapea ma whaatele ina pea le whaatinonga o le whaetu au ia ale ngata fo ilea o le whailonga ino tangata. O le meo le atupu si o manga. O le a o si o manga tangata. O le a le nofo whialo whani tangata. Nofo whi misa I whi awa wai. Le u tātou tilo tu nei lunga o penga ta whailangi le telo mau ngaso lo iai. O I nai ali mai iai. Tu langa o mea te tau o na whaale leia I tu tono le tātou turu. Na ia tātou loa ia whaia tātou whai unga mani tono. Ia whaia mea uma e tusa ma le upo le atua, ma ia whaia tusa maala o le tula fono,
e pei ona tala noa le apostolo Paulo i le nei tai au tu o le aso nei a matanga o aswainga luenga le nei as o le neva yas au o le whailonga tangata au wae le whailonga ina e le atua ni tangata whamaringa tere le atua i fe au mga luenga le nei as i le swafo Isu. Amen.